Bok, ja sam Matea i danas ću vam pričat o dečkima. Postoje dvije vrste. One praznoglavi, bezosjećajni oblici života. Pa i ona druga. Ili pak malo osjećajne osobe. Naprimjer, možete počkaljavat, stavljati noge i padaš svako malo. Ili ti se može smješkat, pitati trebaš ovo, trebaš ono, zvate na rođendane i tak. Zbilja je teško skužit kad mu se sviđaš. Bila sam zaljubljena, to je bilo u vrtiću. Poklanjao mi je poklone, ja njemu, super. Druga romansa je bila kao ja sam bila zaljubljena u njega, da ne bi on možda bio u mene. Tu drugu sam probolila s trećom. Upoznala sam novog dečka, zaljubila sam se u njega i 3 godine sam bila zaljubljena. Prošlo je. Napokon sam sve to preboljela. Možeš si mislit. Opet sam u njega. Ako se ikad nađete u takvoj situaciji, samo pokušajte misliti na druge dečke. Ima još dečki u moru. To je riba u moru. Ili dečki na svijetu. Kako god. Vidimo se!